Pini pen good news sop tok lang arong ajay kicheng. East Karbi ang long ST Morcha tum second executive meeting ke pilpon. Thingpi kang ho tumariding pen ongdong at thingpi kapajok dun long. Kardom non arjutha pini Karbi Prime Time Berta ang ton pen. Karbi ang long ta pini pen tok lang arong aji mati good note sop pang cheng pontang lo. Karbi ang long kado kawi hum pharu kreke thomrap ti kebra hinia school aphan parlom si pini pen tok lang arong aji mati good note sop pang cheng pholo. Good note sop asaya teng pini kicheng si school hum tinalong osumara phan kapur hi thek thi asat lang pang cheng lapin tok lang a hemalong kadure kidu kabialam lang chari ponlo. Siraksi amahan asar arsi plus lo men amit Fransi Nipan Kachuru alongpen Bukazan Sport Complex alongpini ada professor kebra chitima pormalongpen BJP ST Morcha atumpen hini angdeng bangpho mai kapedu pona berta kat news asai hemalong berta nangle BJP asong alama ST Morcha ameipu Hundor Singh Kramsa lapen alang nilong Kongchun Bang Manoj Tiron Chirap Chitu Dunsi Bangjar Ponlo Lasto api porpai hini angdeng ST Morcha Bangpu Chingruma mai ameipu Hundor Singh Kramsa pen Meja Ponsi Kinang Sot lapen Arsik Jir Alam Thi Hehu Chingwai Ponli Anparta Koson Pensi East Karbi Anglong ST Morcha Katang Tangjimapu Alam Thi Kachithan Kachimum Patupon Mayalong Aluhiaman pen MLE Dorsing Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo Rongpar lapen EKDC BJP amai puro len kiling anparta Team Karbi Anglong EMs lapen MSC satum pen chenglo kethi kiring atum chitong dun pusi birta ribdum lo ভারতীয় জনতা পার্টির কি উদ্দেশ্য লক্ষ্য কি সেই লক্ষ্য উপনীত হোৱা কিন্তু অভিৰা দিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল হয় কংগ্ৰেছ কৈছে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বিকল্প হিচাপে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিৰুদ্ধে আজিৰ পৰিস্থিতিত কোনে থিয় দিছে অলপ আগতে আমাৰ সৰকার কিতাপ কামৰাই কৰে যে আইনাৰ যিটো এপিএছএসসি তেওঁলোকে 6 শিডিউলৰ কথা কয় 6 শিডিউল মানে কি এসটি শিডিউল ট্ৰাইবেল এসটি হিলছ কথা কয় আৰু সেই বিষয় লৈ পেলাই কাৰ্বিআংলঙৰ যিমান এসটিৰ কমিউনিটি আছে তেওঁলোকৰ মাজত বুহা প্ৰচাৰ চলাবলৈ কেতিয়াবা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে আৰু সহজ সৰল মানুহবিলাকে জীয়াই নাথৰৰ যিটো মানে পলিচি বেয়া পলিচি সেই পলিচিটো কিন্তু হয়তে ধৰা দিব পৰা নাই BJP ST Morcha is Karbi District Committee non District Executive Meeting dak Bukajam Sidul Bukajam Sport Nasi itu naso second executive nasi non itu naso is Karbi District Committee ST Morcha 17 mondo na 17 mondo kado nasi kado kabe মানে nearly 300 delegates নাম ভৰ্তি কৰিবলৈ বাকি তুমি চিফ গেষ্ট লাগে নপিনে তুমি বিদ্যালয় কাইলে আপোনালোকে ডেলিগেট এমএলএ বাহিনী তমজি আৰু ঘাট এমএলএ পাই তেবোৰ গৈ নিজৰ নাম লিখি না পেন্ডিফু কাৰণ অলপ পাছত আমি সব থাকনি তো বিপদ কাৰ্বি নং গিটো এসটি তো কৰিবলৈ গৈছো mainly catching by getting a scheduled tribe scheduled tribe Así no me estemos
আপোনালোকে কাইলৈ Sola party matching by party phone মানে solam singwai bomlon pen so step kenje phang ke party kam tum chief minister CM program mata nahi autonomous mentune na me compromise mein la pe tum autonomous long baji thini tum condition no ke tok tan 244A article on the right to tan mane so teng me tum autonomous long right to bas itu lasu patha ge long back ni kusi tum CM dan je pam bas itu mesti mo sai mana me lasu patha kacing wai kacing sai padu kon bom lo itu tum je basi tu December mo sini tum delhi long dhana padarang pan sini tum kacing wai do party with asong no pen Kami itu kalau so session abang nanti dia ada punya budget kok central parliament session budget commission nam kita actually ni tum nanti ada Januari mau tanya kami itu na program yang itu masih nam before ini ke Komotapur ke 26 Januari pun declare sih bu kami lah sobat yang non Delhi CM sar muda dapat lah sobat si penap si bang Delhi si pini itu dah actually ke CM sar pun sih itu ke chief guest ke hal kami lah kado wela masih CM sar Delhi dam Delhi si langsung itu Usuka song pen pini ada porphai kepa pormalom pen Harghat civil subdivision asai hem prabjin pen chido thunangji pu ghonta hini aparman kache song asai kide Usuka hawar ke hada ropen patir piponsi Harghat suba division asai hema thengno along Usuka asong pen ghonta hini aparman asikiti pen kache song padupo Usuka song pen kache song kepi dupon nang ko katheki Harghat SGO civil asai hem puthak chidu thunangji pu mang ponsi asikiti pen kache song asai dengpo Tinpur me kiramtang surihini rakre trokaning kan storkar kachari bomahut Kilong tang Harghat SGO civil asai hem ningkam hini suselo kangha lasi puthot SGO civil asai hem impu ponsi Harghat subdivision angka haro kido anasai sitami claim ponangji lapen BJP परिवर्तन असरकार होची किदो तांगासाय हेमता कांग हापथु पुके थेराक मिमी आलाम पुसी उस्तुका हारघाट आरो तुमके निंजे আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হেতু কাৰণে লোৱাইছে হাওৰাঘাট সাব ডিভিজনেৰে তো বৃহত্তৰ ৰাইজে দীঘলীয়া এটা সংগ্ৰামৰ মাজত যেহেতু পাইছে যেহেতু হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ পপুলাৰ কৰ্মন্তৰ নেতৃত্বত তৃতীয়ৰ পৰা ৱাইট টনগগৈ চৰকাৰৰ 2016 চনত হাওৰাঘাট সাব ডিভিজনটো পোৱা হৈছিল কিন্তু এই চৰকাৰখন যোনখন চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰখনে সবকা সাথ পৰিৱৰ্তন চৰকাৰ কোৱাখনে এতিয়ালৈকে 2016 চনৰ পৰা যেটো হাওৰাঘাট চিভিল এছডিঅ'টো এতিয়ালৈকে কাম কৰা আমি লক্ষ্য পোৱা নাই এই আমি ক'ব বিচাৰো তেওঁলোকক সবকা সাথ পৰিৱৰ্তন চৰকাৰখন এখন বিচলীয়া চৰকাৰ বুলি আমি ক'ব বিচাৰো কাৰণ এখন ফেচিবাদী চৰকাৰ তেওঁলোকে এটা দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ মাজত যেহেতু তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন কৰাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে কোনো ডেভেলপমেণ্ট আমি হোৱা দেখা নাই এইটো আজি গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া আজি আন্দোলন কৰা হৈছে আৰু যদি অতি সোনকালে যদি এইটো হাওৰাঘাট চিভিল এছডিঅ' ফাংচনিং যদি অতি সোনকালে যদি কাম নকৰে আমাৰ ডিমাণ্ড যদি অতি সোনকালে নলয় তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে ইয়াৰ ওপৰত গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন হ'ব আৰু আমি জনাব বিচাৰোঁ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰপানী CM ডক্টৰ তুলিৰ মং ডাঙৰীয়া তেওঁ নিজে আহি অট'নমাছ কাউন্সিলত যেতিয়া CM আছিলে তেওঁ নিজে আহি এইটো অফিচটো তেওঁ ফাংচনিকভাৱে চলিবলৈ তেওঁ কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান CM আছে এতিয়ালৈকে কোনো ইয়াত ফাংচনিক তেনেকৈ কাম কৰা আমি লক্ষ্য পোৱা নাই তেওঁলোকে কি বিচাৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে হাওৰাঘাটৰ বৃহত্তৰ ৰাইজক কি মাহিৰে চকুৰে চাব বিচাৰিছে নেকি তেওঁলোকক আমি সুধিব বিচাৰিছোঁ আৰু অতি সোনকালে চিভিল এছডিঅ' অফিচটো ফাংচনিক কাম হ'ব লাগে বুলি আমি অজ্ঞান মেথডেৰে দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ Nijang Karbi anglong Khironi Forest Bazar along Ravina Khatun pen Third Eye Computer Center pu Akimi Computer Center Kangpu pona berta nangli Pirthe adang Science and Technology kapaprang pigajok non owe kimi lokachar li bomatum computer ki theknangji akinangso Nijang Karbi anglong Khironi Forest Bazar along Ravina Khatuna hinpen Akimi Third Eye Computer Center impu pontanglo Labangso Third Eye Computer Center along Prek Jam Computer Course DCA DFA lapin PG DCA Computer Course Kacharli Avarsai Long Ponji Pusi Ahem Pupen Pachni Po Lapen STSC student atumaphan Ninka Nesia Pharman Computer Basic Course DCA Akkejoipen Amin Chithap Longji Puta Phirangkia Tumphan Pachini do Third Eye Computer Center Akimi Kangpu Ponalong Aluhi Sarpo Aman Pen Rainama High School Headmaster Bhokto Bahadur Chetri Lapen Third Eye Computer Center Student Atum Chitongdun
First of all, hello everyone. Actually, today we are opening Third Eye Computer Center at Forest Bazaar. Actually, we are already running Third Eye Computer Center at Kharoni also. But when we just look at around that we here in this village area there is no computer center, so we thought that we will open computer center, Third Eye Computer Center here also. So today is the opening day, and Third Eye Computer Center we are providing computer courses like basic courses and 6-month courses like DCA, PGDCA, Advanced Diploma in Computer Application, Web Designing, Spoken English course also we are providing. Third Eye Computer Center was previously known as Third Eye Infosys, which was started at 1998 and under Companies Act. And actually Third Eye Computer Center is not under government, but it is registered under government. And this is private limited, Third Eye Education Private Limited, and its headquarters exists at Guwahati. And today with this opening ceremony we are going to introduce entrepreneur skill development program also under MSME. Actually this is for SC students, especially for SC students, actually those who are unable to do their further studies because of that financial crisis. For them we are launching this entrepreneur skill development program free for 1 month, that is DTP course, and providing entrepreneur skill development courses. And we have this center is selected by Mrs. Archana Roy, who is the managing director of MSME, actually from DIFU. And we are launching within this 2 or 3 days this program. Today is the first class, and we'll do our first class today. And the benefits, Third Eye Computer Center is almost 4 lakh students we have already teach them about the computer. And the benefits is we are providing good courses, and after that student can use this certificate in government sector also, like getting any jobs and all. During interview also they can provide this certificate courses. Nowadays we already know that all the students should have at least computer knowledge or one computer certificate to get any government job or private jobs. So these are the benefits of a computer. Etiato 25 students at present hoise aru moi matlab aru moi opekha kori asu aru bhal kore aru mane student admission bilak ahibo aru nearby jetu student bilak ase lahe lahe gom pabo ar ahi thakibo. And I will give my best to provide a computer knowledge. And remote area jikita jobab jodi okole jitu computer শিক্ষাৰ প্ৰদান কৰিব যিটো ইচ্ছা আছে তেখেতসকলৰ মানে কি মেছেজ দিব? I will say that they should try to learn the computer, because in these days without computer knowledge students will not get any like jobs, whether it is private jobs or government job. They should have computer knowledge. And actually myself, I am an instructor. I will teach computer, and I will try my best to teach them properly, or I'll try my best from my side to last question. যেহেতু এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ফৰেষ্ট বজাৰৰ এতিয়া ইনষ্টিটিউট খোলা হৈছে। Yes, this is first time we are open this computer center, Third Eye Computer Center. We have our computer center at Kharoni, West Karbi Anglong, and this year we have opened this Third Eye Computer Center here at Forest Bazaar. My name is Robina Khatun. Designation computer instructor and honor also. Nijang Karbi Anglong Labor Union may pu man of Kramsa hinpen Pirangkia Maikipa. Pirangkia Mailong non Nankileji Karbi Risunim so wrong ajialong. Labor Union apanta KCS pen Kachopapon Alu along Kijok Ponji upon Kachuningri Padu.
lapen pining aningkan medi katalon ahut labor union along kadokabe arada tumta kachitu junjia phanta labor union amei phu manov kram sapen rada tuma phan kachuningli paduponthu Nilitum ladak West Karbenglong, Nijang Karbenglong ladak nilitum Masai Hem along Labor Union pen. Nilitum Kaching Hon kidona akorti la pen injir. Kidona tum hamsita me isi pinirat ahong jailang. Nilitum lasu asai kedeng nang ko bangke. Nilitum Karbenglong along sita me isi Labor Union hotel ada isi lo je elitum international mate elitum dak India along sitame elitum ta arona tengsi lasu kacuya bang je elitum ta donang kau lo lasi abang putin tum sitame elitum Labor Union pen isi kaike tamane claim rapet je phan tapen kaching hon thegya pan silitum laso lebar ilitum lebar lo do laso teng pen silitum aduk weta mesen pen ilitum laso kachiya banga kenang so lasi nilitum pinisi lapen ini pora pachini abang kelapuson hello je ilitum la nijang Karbenglong apan sitame la pregjam asai do la non ke ilitum nangale lo itum Karbi Youth Festival sitame ilitum Karbenglong along katalon thek bang ilitum kaduk kobeta itum akopai kemelo lasi lasu anikan bang sitame bang bom penon anikan ang bengnang lelo lasi ilitum Labor Union pen lapun niyang Karbenglong pen ilitum isi Karbenglong Autonomous Council akehai tim Karbenglong akehai tum han sita menilitum kachuning ri bang la puson hello jenilitum han sita me invite alo bang nang piponing pusini litum chuning ri nang kaklo mate klarda kalam bang nilitum pachini nang kaklo lasi kupene kaino phane nilitum ke kudun urgalilo isi ilitum Karbiatum sita me lasu emena asai ke denglong Karbi Youth Festival hai ke denglong bang ke ilitum kaduk abe Arab sida metum Karbenglong long ke doan tum ta ningarong ma kenang sot lo aposinili tum ta lasu kapatir pi along nili tum phantame na parju pon mate na ching wai pon bang ke pining pen ke bangji eprang pan an bang ke nili tum la Labor Union phan sida me lasu na ching wai pon bang doning kusinili kaduk abe Karbenglong Arab phantame la hem kang sam pachi na ko aho kalam ke lalo asi batai si pen batai ni pen batai thom anjang se nilitum laso ke thana teng pen bache ton nan thek the arong polo ta lage chok che de ko lase nilitum arona teng si nilitum la dokok lo lasi ke akai no phan nilitum ke klem gilo keme je phan keme pen aro keme thu je phan si normalam super phan bertamu ington ponsna আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ dihin mo phi without berta long wang thulo North Eastern Range Silonijan ACF pronopteron lapen arisang ho tumpen nonjong ongdong atheng pi kang ho tumre deng pen kepe jok dun long berta pherang ke pen bertang pale ajar ding khloi pen ke jor kachom holam arjulong si North Eastern Range Silonijan ACF pronopteron pen patir pi ponsi deitor bit account office Lawrence phangchu lapen dolamara range tumpen chelangsi Panjab Dehuria Habar Kirika Kurogahut Ongdong Kiplak Tanga Thengpi Apuya Chet Tharuhini Susi Alangadum Kithekdamlo Thengpi Kanghwa Dum Kapang Som Athengpia North Eastern Range Silunijan Lapen Deitor Bit Ekanatum Chipare Dengsi Ingnam Raiko Masai Hemalongsi Bidamlo Kiplak Tanga Thengpi Lake Bogi Poma Lapen Nima Thengpi Pangrum Pet
Hitia long anam lakni susi long jipsi. ACF pronop tiron pen phirang kia to maphan pachinidu. Along pi plak tang nang tum kinep long po putak tan panjamasa. Azerding luipan haladak duri angkang bote pandan angkang pen pika bu alam Zulong si ni dipen batir pi ponsi dak tim civilian range armed personnel lapen belamora range pen Deitor Bid Officer Lawrence Pancho alang itu ben celang si haladak kakuruk da masa klaim iglo lapen laso kakuruk da mahut bang nilitum almost 200 pieces bogi puma lapen makrisal highway ke plak tangan tinggi tegam meglong laso fit nilitum kadowe gari highway arrange kurisi haladak ke plak tangan tinggi bang nilitum takselingan range lapen deitor bilong wan iglo lapen baki kambang non nilitum klaim ipom okson kadowe asai highway pa Kato ko ikon baka kibis doji sa. Panel tum non si measurement and ibom la pieces bang 200 ndori. Amunin na blong lagi sa. Amunin bang nebi long le lapen dari highway thang na blong hala da kepang somtang alang litum ki poni ku ada ketek long si ni tum bang dari recovery ki. Namet tum ka suspect la bang sorting pikunat ke ponji phana ka sik do. Si nilitum apang pada information lo ibom alang litum la kan huateng pi kaita nearest district lake Golaghat Bukalghat highway long se market dewi puse ajulo kasi hoitu hala daksi ye ponji panji kasi chisiki thai ko Telo sorting pi la hitia dor kon bagli sa. lakni doi Lagni bagli jide. Konat pensi ki wan maybe la bang sorting pi. Latum adungurai ke non ke lapan ke meeting pi highway ke lepo interior hotu borpung tarapung highway area pen se hotu anik tahai po Tik kijut sinang hin pen la puson sai lang no ke klem tum puthak nang ni tum hin pen pilo sarpui. nilitum department sor pang lahai thingpi kam sai lang no ke klem tum pan bang ke aprang pen ta warning ta pi bom no lapen nonta nilitum ki pui pubangke je alang litum lahai thingpi highway ke beng ke plaga kam highway bang claim play dera ka break asai to claim i panse alang litum han bol Pini Karbi prime time bang kila panse kang ton poiklo tu mi thak mi krorang thu.